Itsinda rinini ry'inzige zo mu butayu zimaze iminsi ziraye akarere k'ihembe rya Afurika n'amajyepfo ya Aziya. Ziraye mu mirima zirya ibihingwa byinshi ku buryo zateje imbogamizi ikomeye ku masoko y'ibiribwa, ibintu bishyira ubuzima bw'abantu benshi mu kaga. Nicyo kiza kibi cy'inzige kibasiye isi mu gihe kingana na 1/4 cy'ikinyejana. Izo nzige zageze mu ihembe rya Afurika zambutse inyanja itukura zivuye muri Yemen, zikaba zarororotse cyane biturutse ku mvura nyinshi yaguye mu mpera za 2019 yazihaye uburyo bwo kororoka. Zagurutse ibirometero byinshi kuva muri Yemen kugera muri Ethiopia, ziva muri Ethiopia zijya muri Somalia, zimanuka muri Kenya, zambuka zijya muri Tanzania, ubu zikaba zigeze muri Uganda. Inzige zageze mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ni igitero kinini kitaherukaga kuri uyu mugabane kuva mu myaka myinshi ishize. Izo nzige zishobora kuguruka ibirometero birenga 150 ku munsi umwe. Kugira ngo ubyumve neza, ni nk'uko wafata umuhanda Kigali Rubavu kuri ubureshya n'ibirometero 156 ukawurambura utarimo amakorosi, inzige zikaba zishobora kugenda wose umunsi umwe, zikaba zanarenzaho bibaye ngombwa. Uruzige rumwe rushobora kurya ibintu bingana n'uburemere bwarwo ku munsi. Niba rupima garama 2, bivuze ko rushobora kurya ibingana na garama 2. Dufashe nk'urugero, igitero cy'inzige igihumbi zose zipima garama 2 kuri buri ruzige, zishobora kurya garama 2000, ni ukuvuga ibiro 2 ku munsi. Igitero cy'inzige zibasiye ihembe rya Afurika kigizwe n'amamiliyari y'inzige zishobora kurya amahitari n'amahitari mu minsi mike cyane. Inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda zivuga ko inzige zitaragera ku butaka bw'u Rwanda, ariko hashize iminsi mike y'ikigo gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda gitangaje ko zishobora kugera mu Rwanda mu gihe cy'iminsi 14 uhereye igihe zagereye muri Uganda. Mu karere ka Nyagatare hari ibihori bijya gusa n'inzige byahagaragaye mu minsi ishize, ariko inzego z'ubuyobozi zitangaza ko atari inzige. Ibi ariko bikaba bikomeje gutera impungenge kuri bamwe kuko bijya gusa n'inzige. Byagenze gute kugira ngo inzige zari zimaze imyaka 40 zitagaragara muri aka gace zibe ziri kukibasira? Bigenda gute ngo uruzige rumwe ruhinduke igitero cyazo? Ngibi byo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo. Ngo haye ikaze ku isoko y'ubumenyi. Niba utariyandikisha kanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video. Niba ufite igitekerezo ugishyire muri comment ku mwanya wagenewe gutangirwaho ibitekerezo. Unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize inshuti n'abavandimwe, twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Uruzige rumwe rwo mu butayu nkuru n'ubwoko bw'igihoro ubusanzwe kidakunda kwigaragaza, kandi muri kamere yarwo usanga ari nyamwigendaho. Rutangira rigira ukavamo akazige gatoya kazwi nka hopper, nyuma kagahinduka uruzige rukuze rushobora kuguruka. Abahanga mu by'udukoko nk'utu bavuga ko ari ubuzima busanzwe kuri izo nzige, nta gitangaza kirimo. Gusa rimwe na rimwe inzige zo mu butayu zishobora kugerwaho n'impinduka zizwi nka Jekyll and Hyde. Icyo gihe inzige ubusanzwe zari nyamwigendaho buri ruzige rugenda ukwarwo, ziba zishobora kwirundanyiriza hamwe nk'ahantu hari ubwatsi buri kumera zikareka kuba nyamwigendaho. Iyo inzige zitangiye kwihuza gutyo, zihindura ibara kandi zikiremamo amatsinda mato yashobora guhinduka amatsinda manini y'inzige ziguruka, zishobora kona imirima mu buryo buteye ubwoba. Amatsinda nk'ayo y'inzige aba ashobora kuba mu bice bitandukanye. Itsinda rimwe riba rishobora kubamo miliyari 10 z'inzige kandi zigakwiragira agace k'ibirometero karamagana. Ziba zishobora kugenda ahantu hangana n'ibirometero 200 ku munsi umwe, intera ingana no kuva Kigali ujya ku mupaka wa Kagitumba, kandi zikarya ibihingwa aho zinyuze hose nta kuruhuka. Zirarya, zarangiza kurya zigakomeza urugendo rwazo. Itsinda rimwe ry'inzige riba rishobora kona rigahindura umuyonga umurimo uhinzeho ibihingwa byagaburira abantu 2500 mu gihe cy'umwaka wose, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ribigaragaza. Ikiza cy'inzige cyaherukaga mu burengerazuba bwa Afurika hagati y'umwaka wa 2003 na 2005 cyateje igihombo cy'ibiribwa bifite agaciro ka miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika, nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye. Iki nicyo kiza cy'inzige cyaherukaga, ariko higeze kubaho ibindi biza bikomeye kandi byinshi mu myaka y'1930, mu 1940 n'1950. Bimwe muri ibyo biza by'inzige byageze mu bice byinshi ku buryo byari bihangayikishije isi ku buryo bukomeye. Muri rusange, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi
mu kigereranyo rigaragaza ko inzige zo mu butayu zibangamira amaramuko y'umuntu umwe ku 10 mu batuye isi bose. Ni ibintu bituma ikiza cy'inzige gifatwa nk'ikiza cya mbere gikomeye ku isi giterwa n'ibikoko byimuka. Amatsinda y'inzige kuri ubu arimo koreka ibihingwa mu mirima yo mu burasirazuba bwa Afurika no muri Pakistan. Igitero gikomeye cy'inzige zo mu butayu cyaherukaga mu karere k'ihembe rya Afurika cyaherukaga kera cyane, kikaba cyarasize gishegesha imirima n'ubwatsi hose mu karere k'ihembe rya Afurika. Ibi byatumye ibiribwa bikendera hafi kubura mu karere kose. Utu dukoko tw'utwonnyi ubu turimo gukwiragira mu bihugu bya Afurika y'uburasirazuba nyuma yo gusiga dukoze ibara muri Somalia na Ethiopia. Nicyo gitero cy'inzige gikomeye kibaye muri Kenya kuva mu myaka 70 ishize, kikaba aricyo gikomeye kibaye muri Somalia na Ethiopia kuva mu myaka 25 ishize. Somalia iherutse gutangaza ibihe bidasanzwe mu gihugu cyose kubera iki kibazo cy'inzige, kikaba aricyo gihugu cya kabiri cyabikoze nyuma ya Pakistan, aho utwo dukoko twonnye pamba, ingano, ibigori hamwe n'ibindi bihingwa bitandukanye mu duce tw'uburengerazuba bw'igihugu. Gusa ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rigaragaza ko akarere k'ihembe rya Afurika ariko gateye impungenge cyane. PAM ikagaragaza ko mu gihe izi nzige zakomeza kororoka cyane, umubare wazo ushobora kuzaba wari ku by'inshuro 500 kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka 2020. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 utu dukoko twari tumaze konona ibihingwa ku buso buhingwa burenga hegitari 432 muri Somalia na Ethiopia. Ibaze nyuma y'amezi abirashize icyo zaba zimaze gukora. Izo nzige zirya amatoni y'ibyatsi abarirwa muri miliyoni n'ibihumbi 800 ku munsi, ku buso bungana na kilometero kari 135 nk'uko PAM ibivuga. None uruzige rumwe rushobora kurya ibingana gute? Uruzige rwo mu butayu rukuze nk'uko nabikubwiye mbere rushobora kurya ibingana n'uburemere bwarwo, ni ukuvuga garama 2 ku munsi, kuko aricyo gipimo cy'uruzige rukuze. Abayobozi b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'uburasirazuba bafite ubwoba ko iki gitero cy'inzige gishobora gutuma umusaruro w'ibihingwa ugabanuka, bikabangamira kuboneka kw'ibiribwa muri ako karere gasanzwe kabangamiwe n'ingaruka z'imyuzure n'izuba ryinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM rigaragaza ko abantu barenga miliyoni 20 mu karere bashobora kugerwaho n'ingaruka z'icyo kibazo. Keith Cressman ushinzwe kurwanya ikiza cy'inzige muri PAM avuga ko bahangayikishijwe cyane na Kenya na Ethiopia, kuko ariho hagaragaye amatsinda y'inzige manini cyane kandi agaragaza kororoka mu buryo bwihuse cyane. Abahinzi batandukanye barimo uwitwa Ali Bila wo muri Kenya bavuga n'agahinda kenshi ko mu minsi ishize babonaga imirima yabo irimo imyaka imeze neza cyane, bizeye umusaruro mwinshi kuko imvura yari yabonetse nyuma y'igihe kirekire izuba ryaracanye. Ibyishimo byabo bahinzi ntibyamaze kabiri, ariko nyuma y'uko batunguwe n'igitero cy'inzige kiraye mu mirima yabo, zirye byari byameze byose, ibyo zitariye biruma. Ubu bari imyiza imoso, ntibazi icyo hazaza habahishiye, ariko njye nawe tuzi neza ko ari inzara idasanzwe. Ababonye igitero cy'inzige ziri kwibasira ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba baribuka neza igitero cy'inzige cyaherukaga mu mwaka 1960, bakavuga ko icyo gihe zaje ari nyinshi cyane zikuzura ikirere kikijima ku buryo batashoboraga kubona izuba hejuru yabo. Ikirere kibingo kiri mu byatije umurindi igitero cy'inzige zibasiye akarere ka Afurika y'uburasirazuba. Ibihu n'imvura nyinshi yaguye mu mwaka wa 2018-2019 bivugwaho kuba byaratije umurindi igitero cy'inzige ziri kuyogoza Afurika y'uburasirazuba n'ihembe rya Afurika muri rusange. Inzige zo mu butayu ubusanzwe ziba mu duce dushyushye turi nko mu bihugu 30 hagati ya Afurika y'uburengerazuba n'Ubuhinde, agace gafite ubuso bungana n'ibirometero kare miliyoni 16. Imvura yaguye mu myaka 2 ishize yatumye mu majyepfo y'ibihugu by'Abarabu haba heza kubera ubuhehere, bituma inzige nyinshi zihororokera ntawe bizi nk'uko umuryango w'abibumbye bivuga. Kwiyongera kwazo byatangiye kuva mu mwaka wa 2018, ku buryo mu ntangiriro za 2019 amatsinda ya mbere y'inzige yerekeje muri Yemen, Arabia Saudite na Iran zirororoka cyane mbere y'uko zifata ikirere zerekeza ku mugabane wa Afurika. Andi matsinda yaravutse kandi kugeza mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 zari zagwiriye muri Eritrea, Djibouti na Kenya. Amatsinda y'inzige kandi arimo kugwira ku nyanja itukura, bigakora ku bihugu nka Misiri, Sudan, Arabia Saudite na Yemen, hamwe no ku mupaka utandukanye Ubuhinde na Pakistan. Ni ibintu umuryango w'abibumbye uvuga ko biteye impungenge cyane ku buryo hakeneye igisubizo mu buryo bwihuse. Nubwo ibitero by'inzige nk'ibyo bigoye cyane kubirwanya bitewe n'uko zikwiragira agace kanini cyane kandi vuba, Keith Cressman ushinzwe kurwanya inzige muri PAM yemera ko hari byinshi byari gukorwa kare mu guhangana n'iki kibazo cyo kwiyongera kw'inzige.
uburyo bushoboka bwo guhangana n'izo nzige ni ukuzitera umuti zikiri mu kirere zitaragera ku butaka, kuko iyo zitewe umuti zageze ku butaka uwo muti wangiza byinshi, harimo no kwica inzuki zifatiye runini ubuhinzi, by'umwihariko mu kubangurira ibihingwa mu buryo bwitwa pollinisation. Guhangana nazo muri ubwo buryo ni ibintu bisaba amikoro ahambaye, uhereye ku muti ubwawo, indege n'ibikoresho byo kuwuterera mu kirere. Ariko Keith Kressman avuga ko iyo habaho kwigomwa mu guhangana n'icyo kibazo mu bihugu bimwe, byari gutuma iki kibazo kidakomera ku rwego kigezeho. Kugeza ubu umuryango w'abibumbye urasaba amahanga gukusanya inkunga ya miliyoni 73 z'amadolari y'Amerika yo gukoresha mu bikorwa byo gutera umuti mu turere twibasiwe n'inzige. Dominique Bergeron uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa FAO avuga ko bitabaye ibyo ikibazo cy'inzige kizagira ubukana kurushaho, ku buryo icyo gihe bizasaba ko hatangwa inkunga nyinshi ku bazaba bagizweho n'ingaruka z'ibiri kuba bishobora no kunanirana guhagarika. Abantu batangiye kugerageza guhangana n'iki kiza cy'inzige nubwo zifatwa nk'akataraboneka mu ihembe rya Afurika ukurikije uko zingana n'ibyo ziri kona. Gukumira ikiza cy'inzige bishoboka ari uko habonetse amakuru ahagije ku nzige no kugenzura buri munsi uko bikwiye. Urwego rwa PAM kuri ubu ruratanga amakuru ku nzige zo mu butayu, rukaburira ibihugu hakiri kare rugaragaza igihe, ubunini bw'igitero n'agace icyo gitero cy'inzige gishobora kubamo n'uburyo zakororoka. Gusa iyo umubare w'inzige umaze kuba munini cyane mu itsinda nk'uko bimeze mu ihembe rya Afurika, hakenerwa gufatwa ibyemezo byihuse byo kugabanya ubwinshi bwazo, cyo kimwe no gukumira ngo andi matsinda yazo atavuka akagwira mu gace kamwe. Bwana Kressman avuga ko ubu hakenewe kugenzura uturere tunini hakoreshejwe indege muri Kenya na Ethiopia, kandi bikaba byiza biramutse bikozwe no muri Somalia, Tanzania na Uganda iherutse kwibasirwa mu gihe cya vuba, ariko nanone hari aho bidashoboka kubera ibibazo by'umutekano. Mu gihe inzige kuri ubu zigizwe n'amatsinda y'izikuze, ngo byaba byiza zigabweho ibitero bikomeye n'indege kugira ngo hagabanywe umubare w'izakomeza gukura zigata amagi yava mu tundi tuzige dutoya. Nubwo hakomeje ubushakashatsi kugira ngo haboneke umuti zaterwa utabangamira ibidukikije nk'imiti ikozwe mu bihingwa cyangwa kuzana ibikoko bizirya, uburyo bukoreshwa kenshi mu kuzikumira ni imiti y'ubumara ishobora kwangiza byinshi nk'uko twabibonye mbere. Hatewe imiti muri izo nzige akifashishwa abagenda n'amaguru, abagenda n'imodoka cyangwa indege, amatsinda yose y'inzige ashobora kwicwa n'ubumara bw'iyo miti mu mwanya muto. Nko muri Kenya batangiye uburyo bwo guhangana nazo bakoresheje indege zitera imiti, ariko biracyagoranye kubera ikibazo cy'amikoro kuko ziri mu gice kinini cyane. Biragoye cyane ku bihugu n'uduce dutandukanye aho bamaze imyaka myinshi badahura n'ikibazo cy'inzige, kuko nta nyubako zisanzwe zo kwifashisha cyangwa ngo babe bibuka uko babikoze bazirwanya ubwo ziheruka kubibasira. Ibyakozwe muri Somalia, Ethiopia na Kenya cyo kimwe no muri Pakistan ngo nibyo bizerekana igikenewe gukorwa mu bihe biri imbere mu gihe hagira ibindi bitero by'inzige byibasira ibice bitandukanye ku isi. Igiteye inkeke ariko nuko abaturage b'ibihugu bimwe byibasiwe n'inzige izi ngamba zose zo guhangana n'inzige bazumva nk'inzozi. Bamwe basa nk'abumi babona ko icyo kibazo ntacyo bagikoraho, abandi bakaba basigaranye amahitamo yo kuzirwanya bategereza ko zigera ku butaka, bakazirukankana bahonda amajerekani n'amadebe banavuza induru. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo, ngusaba gukanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video niba utariyandikisha ku isoko y'ubumenyi. Niba ufite igitekerezo kandi gishyire muri comment ku mwanya wagenewe gutangirwamo ibitekerezo, unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize inshuti n'abavandimwe, twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Nitwa Cyprien Ngendahimana.